dragi ljudi, evo me, ja imam 48 godina i u tom periodu se svašta moglo doživeti i jeste. I još više toga prihvatiti, međutim, ovo što se dešava u posljednjih 35 dana je prilično indikativno u odnosu na osnovno pitanje ko je tu zbog koga. Tako da je to za mene lično kao aktivistkinju prilično neprihvatljivo. Juče sam pročitala izveštaj o položaju osoba s invaliditetom u posljednjih 3 godine koji je uradila Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom. U suštini to je izveštaj o zapravo primjeni 10 članova Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih nacija. I ono što je najvažniji zaključak i samo na osnovu izveštaja jeste raskorak između onoga što su obaveze države i preporuke Komiteta za prava osoba s invaliditetom Ujedinjenih nacija i onoga što mi imamo na nivou primjene i u zakonodavnom delu, mada je taj deo donekle, barem što se tiče sistemskih zakona, u redu. Na nivou primjene, na nivou pravilnika i ostalih dokumenta koji služe direktnoj primjeni zakona, ta se prava sužavaju. Ono što je činjenica jeste da je osoba s invaliditetom svedena na predmet nečijih odluka i nečijeg bavljenja njome, odnosno nama. I da bez obzira što određeni propisi predviđaju pristanak osobe kao opšte pravo ili je ono uvedeno na preporuku Komiteta za prava osoba s invaliditetom vezano na primjer za medicinska istraživanja i lečenje, u suštini osoba pristanak je sveden na ono što je formalno. Mi sada imamo novi predlog zakona koji je u javnoj raspravi, zakona o roditelju njegovatelju, gde se pristanak osobe uopšte ne predviđa. Zahtjev za uvođenje, to je sticanje statusa roditelj njegovatelj i njegovo ukidanje podnosi roditelj ili ukinuti ga može Centar za socijalni rad ukoliko roditelj, odnosno član porodice nakon njega ne ispunjava uslove ili se kroz reviziju proceni da ovaj vid podrške osobi nije potreban. Osnovno načelo na kome se zasniva delovanje pokreta osoba s invaliditetom decenijama unazad, odnosno od 1970-ih na ovamo, jeste ništa o nama bez nas. Ono je preuzeto iz to načelo je preuzeto iz feminističkog pokreta i zapravo je u osnovi člana 4 konvencije koji predviđa da se nijedna odluka ne može doneti bez učešća osoba s invaliditetom, odnosno reprezentativnih organizacija osoba s invaliditetom. I posljednji stav ovog člana govori da zapravo država treba da obezbedi standarde koji nisu niži od standarda predviđenih konvencijom. Znači, konvencija je
za one koji su je ratifikovali, to je za one države ili zajednice država kao što je to Evropska unija, minimalni standard koji treba da se ponudi, naravno da može da ponudi viši standard od konvencije. To je ono što bi zapravo trebalo da imamo u vidu, a član 19 konvencije koji se odnosi na samostalni život i uključenost u zajednicu predviđa zapravo da država obezbedi pravo na izbor svega što se tiče življenja u zajednici, odnosno da osoba bira s kim, kada, kako će živeti, odnosno ko će, koju će uslugu odabrati ili koga će odabrati da joj pruži podršku u obavljanju aktivnosti koje omogućavaju samostalni život u zajednici i takođe predviđa obezbeđivanje personalne asistencije svakoj osobi kojoj je potrebna za samostalni život u zajednici. Znači, to što je termin personalna asistencija u članu 4 konvencije u zakonu o ratifikaciji konvencije iz 2009. godine prevedena kao lična pomoć, ne znači da to nije isti pojam koji se pominje i u originalu dokumenta, samo je prosto napravljena prevodilačka greška ili je prevedeno direktno. U svakom slučaju država je u obavezi da taj segment protumači onako kako zaista piše. I ima primjera, recimo u Bugarskoj ili evo ovdje kod nas, da su određeni pojmovi ili određene definicije drugačije prevedene u odnosu na original teksta konvencije, ali to nije manje obavezujuće da se sprovodi onako kako zaista u konvenciji piše. Ono što je u posljednjih mjesec dana ispostavilo se kao veliki problem, odnosno duže od toga, posljednja recimo 2 mjeseca, od kako ja imam direktnu komunikaciju s delom roditelja koji su ili učestvovali u ovoj inicijativi ili je podržavaju, jeste da njihovo uverenje da država neće da sprovodi konvenciju i drugo da je konvencija neprimenjiva i da u tom smislu je to vrlo, nije obavezujuće, što ovo da nije obavezujuće nije tačno, jer ratifikacijom konvencije 2009. godine ona je postala sastavni deo zakonodavstva Republike Srbije i samim tim jeste obavezujuća. Da li je naše zakonodavstvo usklađeno sa konvencijom do 2009. godine, deo sistemskih zakona jeste u većoj meri usklađen i svi novi koji se donose u suštini bi morali biti usklađeni i nadležna tela procenjuju da li jesu ili nisu i sa ovim dokumentom i sa svim ostalim dokumentima. Postoji još jedno uverenje među roditeljima da prosto recimo mora da se obezbede radna prava roditeljima i da u odnosu na to je mnogo bitnije, odnosno važno da se definiše status roditelja njegovatelja, jer se time uređuje položaj i pravo na osnovno penzijsko invalidsko osiguranje i znači staž i nakon toga penzija. Negdje se stiče utisak, pošto je dobar deo feminističkog pokreta podržao uređenje prava
neformalnih negovatelja uz opravdanu argumentaciju da su najvećim delom negovateljice žene i da rad nije plaćen. Znači, ono što je meni bilo potresno jeste što kada je konvencija usvojena, taj period trajao je 4 godine. Zapravo 2002. godine je pokret osoba s invaliditetom, odnosno deo aktivista iz Meksika je podneo predlog da se usvoji konvencija zato što je nivo prava osoba s invaliditetom koji je Meksiko obezbeđivao bio jako nizak i oni su smatrali da mora da se usvoji međunarodni dokument koji će to prosto naterati državu koja ga usvoji, odnosno ratifikuje, da po njemu postupi. I zapravo ljudi koji su pisali tekst, među njima je bio i naš kolega dr. Damjan Tatić. Znači, zapravo uneli su u taj tekst iskustva sva koja su do, recimo, ne znam, kraja 2005. ili čak do 2006. godine, pošto je konvencija usvojena u decembru 2006. bila poznata. Ja sam imala tu sreću da lektorišem Damjanov prevod koji je mnogo bolji, odnosno verodostojniji od samog državnog prevoda konvencije. On se koristi, znači to je bio radni prevod koji smo koristili u odnosu na te 2 godine, znači 2005. i 2006. za ovdašnje prilike i između ostalog korišten je i za pisanje zakona o zabrani diskriminacije osoba s invaliditetom koji se temelji na konvenciji, dobrim delom jeste usklađen sa njom, odnosno najvećim delom. Znači, suština cele priče jeste da je tog momenta kada je prosto i bez kasnije usvojenih, odnosno objavljenih opštih komentara za primjenu pojedinačnih članova ili oblasti, sama konvencija je dovoljno utemeljena u životu samih osoba da prateći nju, odnosno postupajući po njoj i na individualnom nivou u odnosu na informisanost samih ljudi kojih se to tiče, a to smo mi sami i naše porodice, i naravno organizacija i države, može da se napravi promjena koja je u tom smislu omogućava da osoba funkcioniše nesmetano. Naravno, predrasude su one koje se najteže otklanjaju, ali ukoliko nešto postane standard, ljudi to prihvate kao što smo prihvatili struju, frižider, šporet i ostalo. Znači, to ne bi trebalo da bude problem. Problem je u tome što 20 godina posljednjih mi živimo u društvu koje je fokusirano na to da se ispoštuje forma, odnosno usvojen je neki drugi jezik, a sadržaj je ostao isti u suštini, samo što su napravljene i mere u podzakonskim aktima i samim sistemskim zakonima, naročito u Zakonu o socijalnoj zaštiti i delom u Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, koji su stvorili prostor da se ljudi i obuče i informišu, ali i steknu, prosto dobiju određeni posao u ovoj oblasti, a same osobe s invaliditetom su ostale na nivou
predmeta. Recimo, uvedena je mera obaveznog zapošljavanja osoba s invaliditetom na svakih 20 ili narednih 50 zaposlenih, ali se toga recimo najmanje pridržava javni sektor. Nacionalna služba je u obavezi da sprovodi ovaj zakon, on je u nadležnosti Ministarstva za rad, ali u samom ministarstvu, u sektoru za osobe s invaliditetom, se možda poneko ko radi na fotokopiru ili slično privremeno, nema ni jedne osobe koja jeste nosilac ovog dela posla. U sektoru za odnosno sektoru za rad isto ne znam da radi iko ko ima lično iskustvo, tako isto i u nacionalnim službama, odnosno filijalama nacionalnih službi i u centrima za profesionalnu rehabilitaciju. Ako polazimo od pojma ništa o nama bez nas, onda tu reprezentativnost se najbolje može zapravo postići ako onaj ko je nosilac određenog procesa, u ovom slučaju određeni državni organ, da primjer drugima kako to treba da se radi. Znači, plus što u odnosu na ovaj deo, samo da se vratim, znači, Konvencija o pravima osoba s invaliditetom je doneta 2006. godine, odnosno usvojena u decembru. Pre toga je usvojeno 10 i više, mislim, konvencija i paktova samo Ujedinjenih nacija na koje se ona nadovezuje. Znači, ničim se ovom konvencijom ne traže nikakva posebna prava za osobe s invaliditetom kojima se recimo ugrožavaju prava žena, uključujući prava žena na rad. Znači, one su čak u toj najbolje možda najjasnije je kada se pročita opšti komentar broj 6, koji je u suštini u tom svom uvodnom delu njime je navedeno na koje se sve dokumente, principe i načela oslanja oblast zabrane, odnosno pojam diskriminacije osoba sa invaliditetom. I kao prosto, pošto sam ja još uvek na neki način studentkinja rodnih studija, meni je bilo jako drago na kojim mestima su zapravo napravljene spojnice sa tekovinama feminističkog pokreta. Znači, ono što je isto važi i za član 6 koji se odnosi na prava žena i devojčica i na opšti komentar broj 3 i na opšti komentar broj 4 u odnosu na to da se obezbede osnovni preduslovi kada su u pitanju obrazovanje i kada je u pitanju znači položaj žena i dece, odnosno pre svega devojčica sa invaliditetom s obzirom na to da trpimo višestruku diskriminaciju. Deo toga da je konvencija ovde neprimenjiva isto nije tačan, jer biće primenjiva onoliko koliko se mi potrudimo da bude. To zavisi od države u odnosu na to da je ona u obavezi da to sprovodi i da izveštajima informiše Ujedinjene nacije u odnosu na to, odnosno komitet, a isto tako da trpi određene sankcije ukoliko se preporukama predvidi, odnosno odgovorom komiteta proceni
da to ne radi, ali suština cijele priče jeste da je prvi korak da bi se to zaista postiglo informisanost svih koji životom ili odlukom žele da doprinesu njenoj primjeni, odnosno odlučili su se za to da urade. Znači, ono što je mene kao osobu, kao nekoga ko u posljednjih 26 godina radi u ovoj oblasti porazilo, jeste nepoznavanje suštine ovog dokumenta od strane samih osoba sa invaliditetom, jer da nije tako, mi bismo imali skroz drugu situaciju na terenu i roditelja, porodica svih oko nas. Znači, juče je jedna osoba napisala da je u pitanju apatija. Ne može, mislim, jeste možda sada, ali apatija nije trajala svih 20 godina koliko mi imamo kontakt sa ovim tekstom. Znači, i do 2010. godine doneto je niz propisa koji su u tom smislu važni i kroz koje se moglo i bile se obavezne obuke, ali sve to nije dovelo do toga da mi postanemo svi zajedno tim koji će ići ka tome da se nešto primeni, nego smo ostali u podeli na nas i vas. I sad se ta podela na nas i vas dešava i na relaciji roditelji osobe sa invaliditetom, s tim što se u javnosti sada počinju pojavljivati poruke: vi ne možete da zastupate našu decu, mi najbolje znamo šta je za našu decu potrebno. Jeste, ukoliko je to zasnovano na poznavanju konvencije, odnosno na poznavanju istorijata borbe za prava osoba s invaliditetom, jer su neki ljudi zaista izašli iz sebe da bi se napravilo nešto što je dobro za sve. Pritom su vodili računa o drugima. Ono što mi zaista sada imamo situaciju jeste da sem generalno Pokreta za ljudska prava i toga što neke osobe su ujedno, i pošto je grupa osoba s invaliditetom heterogena, ujedno su aktivistkinje drugih pokreta u okviru Pokreta za ljudska prava, ne postoji taj moment intersekcijskog pristupa sem na nivou pojedinih organizacija, mada je doživlje diskriminacije povod za nju vrlo sličan i posljedice su uglavnom iste, odnosno redukovanje života, prava socijalnih i raznih nekih drugih momenta gdje ti ne možeš da ostvariš sebe kao osobu zato što ti s jedne strane to ne dozvoljavaju predrasude drugih ljudi, u ovom slučaju abilizam, odnosno uvjerenje da život osobe s invaliditetom vredi manje od života osoba koje nemaju invaliditet, mada živimo u takvom ambijentu koji na taj način utiče na psihosomatiku, da ja ne znam u svom okruženju nikog ko može za sebe da kaže da nema neko oboljenje ili oštećenje. S druge strane, prosto sam pokret osoba s invaliditetom uopšte nema odnos prema drugim temama da bi u tom smislu stvarao savezništva i da bi bio deo nečega što je celina borbe za ljudska prava. Ima pojedini segmenti i pojedine organizacije. Otuda imamo posljedicu
abilizma unutar pokreta za ljudska prava koji je ove godine, to jest prethodnih godinu dana, isplivao kao nešto sa čim stvarno treba da se suočimo. Kao što unutar pokreta osoba s invaliditetom dominira seksizam, homofobija i razne neki drugi momenti koji su nezamislivi, imajući u vidu to da je u pitanju opšte ljudsko iskustvo koje obuhvata bukvalno sve društvene grupe. Imala sam potrebu ovo da kažem, znači što predstoji 5. maj, Evropski dan samostalnog života. Evropska mreža za samostalni život organizuje skup hibridne, znači i uživo i na Zoomu o poslovnoj sposobnosti, gdje će govoriti ljudi za koje ovde mere predviđaju od, lišavanja poslovne sposobnosti, produžetka roditeljskog prava, dnevnih boravaka do evo sada zakona o roditelju, negovatelju, sve samo ne samostalni život u zajednici uz asistenciju ili podršku u donošenju odluka koja je osmišljena pre 10 godina i koja prosto ima svoje efekte. Centar Živeti uspravno u kome ja radim je ovu podršku počeo da organizuje 2017. U poslednjih 4 godine, odnosno od 2022. do sada, imao je 2 korisnika, odnosno 3 koji su koristili ovaj vid podrške. U slučaju 2 mladih on itekako donosi efekat. Poenta priče jeste da tu vrstu podrške pruža osoba u koju osoba sa invaliditetom ima poverenja. To može bude znači bilo ko. A razlika između recimo ovog vida podrške i lišenja poslovne sposobnosti u bilo kom obliku, počevši od produžetka roditeljskog prava do potpunog lišenja poslovne sposobnosti, jeste da je to ugovoreni odnos između osobe koja je ovaj vid podrške potreban i onih koji ju je pružaju, koji može u bilo kom trenutku da se prekine ukoliko nekome ne odgovara, bez posredovanja suda ili bez posredovanja Centra za socijalni rad. Naravno da je uloga Centra za socijalni rad u praćenju svega toga. Ovo nije standardizovani vid podrške, pa samim tim Centar za socijalni rad skoro ni ne zna za nju, ali u slučaju onog momenta kada bude znao, znači njegova uloga kao organa starateljstva bit će da prati primjenu efekta i ostalo, ali neće ulaziti u međusobne odnose, osim ukoliko ne dođe do, međusobnog kršenja prava, mobinga ili nasilja. U svakom slučaju to isto važi i za asistenciju, znači opšte pravo na personalnu asistenciju uz podršku u donošenju odluka. Ja na osnovu svog iskustva znam koliko nije dobro kada asistiraju članovi porodice, jer se time redukuje život i jedne i druge strane, jer ne možeš da uspostaviš. O tome pre neki dan koleginica govorila na tribini koju je organizovala Inicijativa za socijalnu zaštitu. Ne možeš uspostaviti poslovni odnos sa članovima porodice bez mešanja u život. Prosto je to jako teško, naročito u odnosu na mentalitet, ali negde prosto kada su u pitanju partneri, recimo, taj deo uspeva. Ono što naravno treba omogućiti slobodu u tom smislu izbora i ako je to
ako sama osoba s invaliditetom proceni da je to najbolje za nju, ali u svakom momentu treba imati u vidu da se ta situacija može promijeniti i da ugovor između ljudi koji asistiraju i ljudi kojima je asistencija potrebna bude ugovorom o radu definisan, a ne dodeljivanjem statusa negovatelja ili na neki drugi način koji koju osobu s invaliditetom vezuje za samo jednu osobu, pritom nema pravo ni da odabere koja je ta osoba, nego se ide tako što to neko drugi odlučuje. To prosto nije put. Zakon može biti u redu ukoliko bude o pravu na negu i o radnim pravima negovatelja i da se izmene svi ti delovi koji se odnose na to da se osoba sa invaliditetom, dete i odrasla osoba ništa ne pitaju i da s druge strane da se omogući da neformalni negovatelj bude bilo ko, znači u odnosu ne bilo ko može, znači osim članova porodice da može bude bilo koja druga osoba sa kojom se osoba s invaliditetom dogovori ili u koju ima poverenje. I s druge strane ono što je jako važno jeste da se ovih dana između ostalog pominje stanovanje uz podršku. Ne pominje se, nego ono svakako definisano članom 45 zakona kao usluga podrške za samostalni život osoba sa mentalnim invaliditetom, odnosno sa smanjenim intelektualnim sposobnostima. To može da bude ukoliko grupa od 2 do 8 ljudi zaista jesu drugari pa odluče da žive zajedno u nekom stanu po pravilima koje delom definišu oni, delom ih je definisao propis, gde ti moraš da ispoštuješ određeni okvir i gde određeni stručni radnici imaju ulogu. To je ok, pod uslovom da su ti ljudi zaista upućeni u potpunosti u principe samostalnog života i svega onoga što je pokret za samostalni život u posljednjih 54 godine uradio, što ovdje nisu. Znači, drugo što je problem jeste što ovakva situacija da će se 2 ili 8 drugara i drugarica sresti pa živjeti zajedno u istoj kući je vrlo nerealan scenarij. Uglavnom je to na neki način podsticano ko s kim može, ili bi bilo dobro, a u principu je jedno identitetski pristup podrške. Znači ja kao neko ko ne može da hoda, imam određeni vid podrške, to je potrebe za njom i samim tim će onda doći do mog grupisanja u određenu stambenu, odnosno kućnu zajednicu na osnovu toga ko bi mogao da bude sa mnom. Može se tada i stvari odnos kao recimo tu u vojsci ili na nekom drugom mestu, ali to nije izabrano i pritom ja moram da izađem iz kuće u kojoj sam živjela ili bi voljela da živim. Znači poenta je da osoba s invaliditetom ima, to jest pravo na taj svoj jedini dom, odnosno kuću gdje da živi i da u odnosu na to možda bira s kim će da živi i da za to ima odgovarajuću asistenciju ili podršku u donošenju odluka. Kogod da je pruža u odnosu na to koga ona odabere. I još se pominjalo kako će neko ko prosto ne može uopšte da govori ili ko je bukvalno
bez mogućnosti da išta uradi, pokaže za sebe. Znači, osoba telom ili na bilo koji drugi način može da pokaže čije prisustvo prija, čije prisustvo ne prija. I odnosu na to, ako se i ne može izraziti slični stav, ono što svakako može da se uradi jeste da se postupi po konvenciji, odnosno da se pruži ono što je najbolji model tada, znači uz poštovanje njenog ličnog dostojanstva, a preduslov za to jeste da se od ljudi, znači od centara za socijalni rad, pa do posljednje osobe koja će pružati bilo koji vid podrške u kući, uključujući članove naših porodica, svi prođu kroz obuku koja nije zasnovana na tom tehničkom delu, ajde sad šta treba nekom da uradi, jeste važno i to kako da se sačuva fizički zdravlje, odnosno koje su tehnike podizanja, o čemu treba se vodi računa u odnosu na zdravstveni aspekt koji je doveo do invaliditeta, ali prva stvar koja menja suštinu jeste upoznati se sa tim šta je, od Drugog svjetskog rata na ovamo urađeno vezano za prelazak s medicinskog na socijalni pristup invaliditetu i šta je urađeno u Americi i preneto u ostatak, nažalost ne sveta, ali u odnosu na to u Evropu i Australiju, u odnosu na samostalni život i koliko je rada uloženo i šta sad trenutno radi Centar za samostalni život na Berkeley, odakle je sve to poteklo i koji je zbog toga stvoren, koji je pristup i kako se odnosi. Ono što je suština jeste da šire gledano, s obzirom na to šta je vezano za jednakost pred zakonom i šta je sve doneo član 12 i u odnosu na bezbednost, političku participaciju i zaštitu u situacijama humanitarnih katastrofa koja je bila uvedena s razlogom pošto su osobe s invaliditetom dugo ostavljene po strani, s obzirom na to da ratovi za posljedicu imaju povećanje broja osoba s invaliditetom i oni koji su ga stekli, odnosno civila i oni koji su učestvovali ili učestvuju u borbama. U širem smislu, znači kada se pogleda iskustvo ljudi u toku rata ili posljedice nakon rata u odnosu na položaj, ne postoje mere pokrivanja dodatnih troškova invalidnosti ili bilo koja druga kompenzatorna prava koja mogu da opravdaju nečije ranjavanje ili postojanje trajnog oštećenja koje je uzrokovano političkom odlukom neke države da stupi u neki rat, znači ili da napadne neku drugu. Tako da u odnosu na to mi imamo jako puno posla koji se ne tiče samo onoga što se dešava u našoj kući ili o međusobnog odnosa između nas, naših roditelja ili naše dece, već imamo obavezu da u odnosu na celokupno ljudsko iskustvo, u ovom slučaju 16% stanovnika sveta i naših porodica, što znači da je minimalno 40% stanovništva zahvaćeno ovim, odnosno deli na neki način ovo iskustvo, da izaberemo da li ćemo to sagledavati iz uloge mi paćenici, žrtve i ostalo, ili ćemo to sagledati iz uloge priključivanja, znači s aspekta mogućnosti priključivanja nečemu što može da dovede
do promjena koje su u suštini dobre i unapređuju život celokupne zajednice. Potpredsjednica centra, bivša Biljana Radosin, je rekla da je član 24 koji se tiče prava na obrazovanje osoba s invaliditetom civilizacijsko dobro, s obzirom na Biljinu i moju struku, znači jeste, imajući u vidu da pored obavezivanja države da obezbedi obrazovni proces koji će doprineti najboljem mogućem razvoju deteta i odrasle osobe s invaliditetom. Ovaj član zapravo stvaralaštvo na Brajevom pismu i na znakovnom jeziku posmatra kao kulturno dobro jedne države, i to je ono što je recimo novo u odnosu na bilo koji drugi na državni dokument usvojen pre toga u bilo koje države. To je recimo argument bio Pokreta za prava osoba s invaliditetom u Americi, da Amerika ratifikuje konvenciju, pošto je ona smatrala dugo da je zakon o Amerikancima s invaliditetom, koji je prvi nacionalni dokument koji definiše diskriminaciju po osnovu invalidnosti, ima više odnosno nudi ljudima više standarde od konvencije. Međutim, član 24 je primjer da to baš i nije tako, a recimo uz punu primjenu preporuka iz opšte komentara broj 6, ono što jesu negde tekovine celokupnog pokreta za ljudska prava bi mogle da konačno dobiju svoju realizaciju. Tako da imamo priliku da napravimo nešto dobro. Živimo u dobu u kome je to moguće i do nas je da li ćemo. Eto, ja sam imala potrebu sve ovo da podelim.